চেৰজাৰ অমিয়া খুৰে এক সজীৱ সুন্দৰ মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিলে। এয়াই কোকৰাঝাৰ, শান্তিৰ চহৰ কোকৰাঝাৰ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ গমথা বসুমতাৰীলৈ। এইবাৰ আহিছোঁ আমি আদৰণি ভাষণলৈ। আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ আছাম পুলিচৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ স্পেচিয়েল ADGP মাননীয় শ্ৰীযুত হীৰেন চন্দ্ৰ নাথ মহোদয়ক। I would like to invite Shri Hiren Chandranath, IPS, Special Additional Director General of Police, Special Branch, Assam, to kindly keep his valuable words. নমস্কাৰ, খুলুমবাই। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ অতি আদৰৰ BTR CM শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত উৰ্খা গৌৰৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, মাননীয় MP ৰাজ্যসভা শ্ৰীযুত ৰাণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় MP কোকৰাঝাৰ শ্ৰীযুত জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় MLA কোকৰাঝাৰ ইষ্ট শ্ৰীযুত লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ BTRৰ IGP শ্ৰী বিবেক ৰাজ সিং ডাঙৰীয়া, BTRৰ EM শ্ৰী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, EM শ্ৰী সজল সিনহা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকল আৰু আজি এই অনুষ্ঠানৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু মেইন চেণ্টাৰ অফ এট্ৰেকশ্যন NDAPৰ পূৰ্বৰ সদস্যসকল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু মোৰ অতি আদৰৰ মিডিয়া, প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আজি এই ৰিহেবিলিটেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লৈ মই আন্তৰিক সম্ভাষণ জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে 2020 চনত NDAP একৰ্ড সাইন কৰা হৈছিলে, MOA সাইন কৰা হৈছিলে with Government of India, Government of Assam, different board of actions, BTR, EPSU and UBPO. In the meanwhile, we have provided rehabilitation grants to 4,203 ex-cadets, and today we will be distributing rehabilitation grants in the form of a fixed deposit certificates. এই মতে টোটাল কেডাৰ হ'ব আজিলৈকে 4,000। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ যথেষ্ট আশা আছে আৰু আপোনালোকৰ কথাবিলাক যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। তেখেতে প্ৰমিছ কৰিছিলে যে যি বাকী 678 কাডাৰ্ছ ৰৈছিলে তেওঁলোকক এইটো ফিনান্সিয়েল ইয়াৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন গ্ৰাণ্টখিনি দিব, আৰু সেইমতে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ তেওঁ উদ্যোগ লৈ এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিছে। আৰু আজি আমি ফিক্সড ডিপজিট চাৰ্টিফিকেট SBI থ্ৰুদি বনাই আনি আমাৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি আপোনালোকক অৰ্পণ কৰিম। আপোনালোকলৈ এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যে যিটো পথ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি আহিছে সেইটো একেবাৰে বাদ দিব লাগে। যিটো আপোনাৰ আগতে ভাইলেন্স বা ব্লাডশ্বেড আছিলে সেইটো যাতে ৰাষ্ট্ৰ আৰু কোনেও নলয়। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ, মাননীয় BTRৰ EM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা সপোন আধুনিকতাৰ ফালে লৈ যোৱাৰ, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লৈ যোৱাৰ, এতিয়া কালি সন্ধিয়া আমি বহিছিলোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত। মই এইটো অঞ্চলৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 5 বছৰ SP আছিলোঁ, 2001ৰ পৰা আপোনাৰ 2007 চনলৈ। তেতিয়া সদায় আহিছিল, সন্ধিয়া বহিলে ক'ৰবাত গণ্ডগোল হ'ল নেকি, ক'ৰবাত বোম ফুটিলে নেকি, ক'ৰবাত গুলি মাৰিলে নেকি, ক'ৰবাত মানুহৰ মৃত্যু হ'ল নেকি। কিন্তু কালি আবেলি আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি সপোনৰ Super 50 তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ। ল'ৰাবিলাকে আমাক এতিয়া কি সুধিছে যে আমি কেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টপাৰ হ'ব পাৰোঁ, কেনেকৈ IAS IPS পাব পাৰোঁ, কেনেকৈ ACS APS পাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ, পিচ আৰু প্ৰগ্ৰেছ ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰে, নতুন ইনোভেশ্যন কি হ'ব পাৰে, নেনো টেকনলজি কি, এতিয়া এইবিলাক কথাই আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ যিটো ঢৌ আহিছে তাত আপোনালোক সম্পূৰ্ণ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব, আৰু অহা দিনবিলাকত আপোনালোকৰ সহযোগত গোটেইখন ৰাজ্য, BTR অঞ্চল নিশ্চয় উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব বুলি মই বিশেষ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি কৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাই মোৰ ৱেলকাম স্পীচ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আছাম পুলিচৰ স্পেচিয়েল ADGP মাননীয় শ্ৰীযুত হীৰেন চন্দ্ৰ নাথ মহোদয়লৈ এইবাৰ আমাৰ মাজত এগৰাকী অতিথি আহি উপস্থিত হৈছেহি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ BTCৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত চাইখং বসুমতাৰী মহোদয় दान्दिसे सम सिगांसो मोनफैनो हानाय जियारनि EM मानगोनां मुस्रि साइखं बसुमतारी बिथां जों बिथांखौबो बे समाव गांसे आर'नाइ आरो बिबारजों बरायनो आखायाव लादों আহকচোন আমি এবাৰ এটি নৃত্য উপভোগ কৰোঁ চিখৰি চিকলা ডান্স গ্ৰুপে এই নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰিব আৰু নৃত্যটি হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য বাগুৰুম্বা যি ইতিমধ্যে বিশ্বৰ দৰবাৰত বিভিন্ন প্ৰশংসা বুটলিবলৈ তথা প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীক এক নতুন উত্তৰোত্তৰ প্ৰদান কৰিছে সেয়া হৈছে বাগুৰুম্বা নৃত্য আহক আমি উপভোগ কৰোঁ दानिया जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन मोसाखावरि हानजा सिखिरि सिखिला डान्स ग्रुप बिथांमोनहानो बागुरुम्बा मोसागोन जों बे समाव बिथांमोननि हानजाखौ बयबो खेबसे दुंब्रै आखाइ खबनानै बरायगोन
বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰা চিখৰি চিখিলা ডান্স গ্ৰুপলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি আহি পাইছোঁহি আমাৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ। প্ৰথমতেই আমি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ, ভূমি সংৰক্ষণ আৰু বড়োলেণ্ডৰ কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৰ্খাও কৰা ব্ৰহ্ম মহোদয়ক। बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय नमस्कार। আজি এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ স্পেচিয়েল ADGP IPS হিৰেণ নাথ ডাঙৰীয়া, BTCৰ IGP সন্মানীয় বিবেক ৰাজ সিং IPS, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ BTC EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, চাইখং বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, সজল সিনহা, আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিসকল, ইয়াত উপস্থিত নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড, এটা সময়ৰ এক বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত জড়িত থকা এই আন্দোলনৰ সময়ত শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। आङो सिगाङावनो खुलुमहरबाय। दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि दैदेननायाव, मानगिरि प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जेसेबां NDFB केडार्सफोर दङ, सारेन्डार जानायनि उनावहाय 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथानि उनाव बिथांमोननि जिउ राहा एबा फिन फज'फिननाय, फिन दाफिननाय फारियाव सरकारा बिभिन्न रोखोमै मदद होनायनि जि हाबाफारि लादों, दिनै बेवहाय आरोबाव एक्स ग्रेसिया हिसाबै
बे चेकखौ राननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि डिटेल्सखौ दहाय जोंहा हिरेननाथ बिथाङा बुंनानै थांबाय आरो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंगोन आं बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन बयनिबो सम्मति लानानै आंहा दाबो गोसोआव दं आं बै समाव एबसुनिबो सोद्रोमा नंलामोन 2020 मायथाइयाव आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाथ' नंखाया नाथाय मोनसे बर' जेंनाखौ गोलाव समनि माहारिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि बेलायाव आङो बिथांमोननि खावलायनाय बादियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बादियैनो आंबो जड़ित जाफाबोदों सरकारजों रायलायनाय बेखौ बोरै लांनो लाबोनो जोबथा समसिम आरो 2020नि 27 जानुवारियाव जेलानाखि गोरोबथाखौ सहि होलायनाय जादों बिनि सानसे आगोल साननै आगोलनिफ्राय मोनसे रायलायनाय जादों इभेन्ट बा आसामाव फैयै आसामनि बाहेरायाव थाबोनाय आरो बे सान्थि गोजोन माने गोरोबथानि प्रसेसजों जड़ित जाबोनो मोनै बाहेरायाव थाबोनाय मानसिफोरखौबो लाबोजोबलायलायनानै गोरोबथा खालामनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बे रायलायनायफ्राव आं दङ थ' दा दिनै जेल दैमारि गोबिन्द बसुमतारी फेरेंगा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों ज' दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानि प्रमद बर' मानगिरि प्रमद बर' रुनग्रा नार्जारी ज' रायलायलायनायाव बेखौ थांखि लानायनि आगोल गोबां बिथिंखौ सावरायलायनाय जादों दा जोङो ओंखायनो बे गोरोबथाखौ खालामनांगौनि बेलायाव मोनसे ब्रड कनसेन्सासआव फैलायनानैसो गोरोबथाखौ जादों दिनै गोरोबथानि 4 बोसोर बारलांबाय आरो बे 4 बोसोर बारलांनाय जुदिও जोंनि गेजेराव माखासे गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि अपिनियन एबा साननायफ्रा सोमजिलायदोंबाबो बे गोरोबथाखौ रावबो जों जे जुद्ध नांनाय समाव जे स्ट्रागलनि समाव गभर्नमेन्ट आरो हाथियार हमग्रा आफादनि गेजेराव जेसेबांखि दावहा जाया बे हाथियार हमग्रा आफादफोरा गोसो जायोबा ससाइटिखौ चेन्ज खालामनो हायो खारन बिसनाव मोनसे एन्टारप्रेनियरशिप स्किल दङ बिसोर लेभेलनिफ्रायनो डेभेलप खालामनो हायो स्किल आरो एन्टारप्रेनियरशिप बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि सानस्रिखौ गोसोआव लानानैसो एक्स ग्रेसिया एबा रिहेबिलिटेसननि फान्डखौ जोङो बेबायदियै गोबां एनडिएफबि केडार्सफ्रा दिनैहाय एग्रिकालचारनिफ्राय लानानै हर्टिकालचार एबा गुबुन गुबुन बिजनेसाव एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलप जानानै साक्सेसफुल जाबोदों सोरबा थिखा मावबोदों स' आंनि एपिला बेनो जे बे गोजोन गोरोबथाखौ जोङो जाफुंहोनांगौ आरो जाफुंहोनो थाखाय बेसेबां बोसोर नांगौ जोङो बेनि थाखाय नाजालांबाय थानांगौ समा सोलायगोन साननायफ्रा सोलायगोन नाथाय गोजोन गोरोबथाजों जोंनि फिउचारा जड़ित जानानै दं स' जेसेबां मोनसे डेभेलपमेन्टनि प्रसेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लागोन बा आसाम गभर्नमेन्टआ लागोन जे रिसेन्टलि एडभान्टेज आसामाव गेलेफुजों क'क्राझारनिफ्राय रेल लाइन डेभेलप खालामनायनि मोनसे बाथ्रा फोसावजानाय जाहैबाय अश्विनी बैष्णबा फैनानै फोसावलांबाय फार्स्टिं सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम भारतमाला लामाखौ बानायनाय जागोन आरो गेलेम्फु माइन्डफुलनेस अफ सिटि बेखौनो लिंक लाखिनानै वर्ल्ड क्लास सिटिजों जोंनि ओनसोलावबो इनभेस्टमेन्ट डेभेलप जागोन बे फिउचारखौ नायहरनानै जोंनि इयुथ्सफ्रा दा फिउचारनि इक'न'मि फिउचार डेभेलपमेन्टनि प्रसेस बेवहाय जों गासिबो फिट जाहैनांगौ थ' बेवहाय जोंनि एनडिएफबि केडार्सफ्रा जाय एक्स ग्रेसिया मोनबाय फिसा जुदि माने जोङो मिडियाम बा माइनर
एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपमेन्टआव खामानि मावनानै बे फैसाफोरखौ इनभेस्ट खालामोबा जोङो इमप्लयमेन्टबो खालामनो हायो इक'नमिक डेभेलपमेन्टबो खालामनो हायो फिउचारा जोंनि जों बेखौ जोङो जोंनि आखायाव हमथानानै दोननो ना जोंनि आखाइनिफ्राय जों हगारसारनो बे जोंनि सायाव कारण डेभेलपमेन्टआ बाहाय जासिगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो मोनसे प्लेनिंआव फैगासिनो दं रेलवे कस्ट फेक्टरि फैनोसै स' फिउचार डेभेलपमेन्टनि जे गल बेखौ नांगौ बादि लांनायाव जोंबो माने रल प्ले खालामनो जोंनि पार्टिसिपेशनबो थागोन जोंनि आखायाव जोंनि कन्ट्रलाव दोननो ना जों बेखौ हगारसारनो दा जुदि कन्ट्रलाव दोननांगौबा साफ्रोमबो इयुथ्सफ्रा आरो नैबे केडार जायफ्रानोखि दिनै एक्सग्रेसियाखौ मोनगोन जे फिसा फिसा इक'नमिया जोंनि खाथियावनो जोंनि आखायाव नांगौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेवहाय जायफ्रा लिडारशिप बेखौ मेनेज खालामनांगोन गभर्नमेन्टआ स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिंनि गासिबो लामाखौ होयो दा बे कर्टनि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंलांनाया जोंनि थांखि दा आरोबाव गोदानै सनितपुर बिसाथिं मोनसे गामि हाबनो थांगासिनो दं आरो बे कन्टिनिउवास प्रसेस जेब्लासिम जोङो जाबाय होना अब्लासिम बे सोलिलांगोन आरो बे एसे गोबाव नाङो आरो दिनैहाय जेनेबा मार्टियार्स फेमिलि अलमस्ट एनडिएफबिनि मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जोबनानै थांबाय दाखालिसो आसाम एसेम्ब्लियाव कुइसन फैदोंमोन बे हिसाबै दा गभर्नमेन्ट रेकर्ड मथे 592 मार्टियार्स फेमिलिफोरनो एक्स ग्रेसियाखौ होखांबाय 5 लाख करि आरो रिसेन्टलि बिटिआर गोरोबथानि सानाव होबावनायजों 636 मार्टियार्स फेमिलिया मोननो थांगासिनो मोनजोब्बाय लोगोसेयैनो जोबोद मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा जे थांनाय बिएलडि आन्दलनावबो गोबां फरियाला मार्टियार्स जादोंमोन नाथाय बहुत खारनाव बिथांमोननि सासन समाव एक्स ग्रेसियाखौ मात्र 300ल' होलांनो हादोंमोन बिथांमोननि लिस्ट मथे 200 2600 गोबां नाम्बार ओंखारब्लाबो हागौ नाथाय दानि गभर्नमेन्टआ आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों गासिबो मार्टियार्स फेमिलिनो सन्मान सहकारै एक्स ग्रेसियाखौ होलांनांगौ बेनि मोनसे प्रसेसा दा जागासिनो दं बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ दाखालिसो मुख्यमन्त्रिजों चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनायाव देग्लायनि फाइनान्सियेल इमान स्पिडआव फैदों जे बे जों मिथिस्लाबलायनो हायै हमथास्लाबलायनो हायै मोनसे सुइं जानो हमदों डेभेलपमेन्टआ जों जुदि कनसियास जाया साफ्रोमबो इयुथफ्रा जुदि लकेल इक'नमिखौ गावनि आखायावनो कन्ट्रल खालामनानै दा एनडिएफबिनि गासैबो केडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे बेलायाव मोनसे एग्जाम्पल सेट खालामनानै एरिया इक'नमिखौ डेभेलप खालामनानै माइक्र' लेभेलाव जायफ्रानाखि बारा लेखा रोङाखै बा मार्जिनेलाइज फेमिलिनि न'खरनि